Dear Mr. Longley. Mama, yamam mo kada kayo ti kaayan ayat ko. Ni Lorraine. Lorraine, iso ni Mamang. Agmano mama. Kasya na ka ti Diyos. Agtrab-trabaho ka ka di? Wan mama. Agkatrabahuan kami kini Eddie iti may sa call center. Nasaya at nga rod no kasta. Mama, adda ko makayat mi nga ibaga kada kayo. Masikugan ni Lorraine. Isong agkalay sa kamin. Anya? Nagpasikog ka saan kayo pa yan nagkalaysa? Pasensya kayon mama. Mama, saan kumamot akasta ti pa nagsasauyo? Sa dino nga rod ti pagkasaran nyo. Kaya't ko adito'y balay ti pakaagayan ti kasaryo. No mabalin ko mama kat ija Ilocos. Ay saan? Sino ay ti aggastos iti kasaryo? No sika ti aggastos, sige. Ura iji ayan nyo nga rod ti pakaangayan ti kasar. Pasensya ka lang kuman kini Mama, Lorraine. Tapno awanan ti Riri. Sige. Uray ijay balayulatan ti pakaangayan ti kasar. Sigurado ka? Wanan. Tapno awanan ti adu asao. Datatang kananang laang yan kan dagiti daduma kakabagyan mi ti pasang atat dito'y bagyo. Okay. Ket ulitak ti akid daw iti pasensya. Aw-awatam latta ko man ni Mama. Ipagpagapukan ka, Eddie. Iso ti inam, iso arumbang nga awatan. Kumusta kayo, nanang? Ay nasayaan kami mutlat ta anak ko. Si Kangay, kumusta ka matandita? Okay, akla ang matnanang. Saan ka di ang naibagak idin kada kayo? Nga adan kaayan ayat ko? Awon anak ko, nadakamat mo idin. Apay ka day? Napagtulagan mi nga agkasar kami, nanang. Anya? Masikugak nga mi nun, nanang. Kat ano sa nyo kumaada kayo laangan ti sumang at ito'y bagyo, inton agkasar kami. Ay kat wun no kastati ko nam anak ko. Agyaman na, nanang. Ita, tanalpas ti kasaryo, sa dino ti pagyanan nyo. Mama, mabalin ka di adito'y kaming hagnaid. Mabalin, basta tumulong kayo kadagiti magastos diti unag ti balay. Okay ka dilaan kan ka, Lorraine. Apay kit din asaan, mama. Da kayo laang matikadwami dito eh. Di oray sagot mi aminan ang magastos. Total adamot trabaho mi adwa. Nasaya at mat nga rod, no nalawag kada kayo dayta. Awanan ti paggastusan nyo, Mama. Da kami aminan ti makam mo. Kan tumulong kayo nga agdalos diti balay. Sana mabalin na siya ti pagbalinan nyo at agabuyo. Awan parikot iti dayta, mama. Agpada kayo gayam iti oras ti serrak. Kan iruruar iti trabaho. Itala ang dayta, mama. Amangan no agsukat tumat lang ti oras ti sasarak ni. Agsukat-sukat ngamin ti oras ti sasarak ni. Gasta ka di. Ala, mangantay nga roden. Kaya't kunti aginan na. Narigat at talaga ti pangrabii at trabaho. Ad-ada kanyak nang runakot aginawak pa'y. Ala nga roden, mangantayon. Tapno makainan na kamatin. Kaasim at ti baby ta. Awan gayam, Eddie. Adan ti bilti danum kansilaw. Ayan ti pagbayad ko. Sige, mama. Itad ko inton malpas tayo amangan. No kasta? Sika ti mangiduldulin iti sweldo ni Eddie? Wan, mama. Siyak ti mangiduldulin iti sweldo mi adwa. At damadlaw ko kin ni mama. Anya day ta? Kasla na sakit tinakam na asyak ti mangiduldulin iti sweldo. Natap mo laang day ta. Pagbalinan da tao akatulong. Awan mo't nga rod sweldo ama itad da. Nagsaya at katibyagan. Malpas da amangan, maturog dan. Ay una yan. Ay, kunakun kat. Agong ungat ni mama. Bayam latahan. Saan mo nga ikaskaso? Saan mo asong batan? Tapno saan ako maro? Ala, maturog takit nin.
Lorraine, ikanak man iti kwarta. Pangusaran nyo, mama. Apay adamagam pay laeng. Ti kwarta ti anak ko ti pangtedam kanyak. Tapno awanan ti ado adamag. Mama, ibagayon no anya ti kasapulan nyo, tagatangak. Ur-urnungak ti sweldo mi nga agasawa. Iti kasta, makaipatakder kami mat iti bukod mi abalay. Imot kakit di Imutan dakit din? Sino ayatin ang paadal iti asawam no sana siyak? Ita? Bukbukod ang matan ti sweldo na! Ay, unay matandi kasta pa nagsasauyo, mama. Mano ayati kasapulan nyo. Ikan nakiti 2,000! Sige, mabiit lang ang ngarod, mama. Dakalan ti tiyan ko, Eddie. Masapol nga agliva kung iti trabaho. Ay katuan Ayun gayam, di mawat ni mama iti 2,000 itay. An-anuan na ka no? Tsaka mo makapungtot mo't ididamagak. Bye-bye amlatan. Wala, ngamdatamat amin ti aggastos dito'y balay. Apay adumawat pay lang iti kwarta. Adamat pensyon na. Kaano ngay makaurnong ta iti pagbalay tano kasta. Nang runa kat mabayag ajak makatrabaho. Gaputa aga nakakon. Jakla kayat nga da maibaga ni mama. Iso abay amlatan. Ay na, Eddie. Naimbaglakit din. Tanaira na nga adda ka iji balay. Idi nagsakit ti tiyan ko. Wen nga rod. Kitaan ni baby Nagpintas. Karuprubham. Wen tasyakit nga rod ti inana. Ayun gayam. Ni mama ko na sumaruno. Ngam saan pa'y mat nga imay. Bye-bye amon. Bakit nga minen? Ang mga nusanan akabaalan ti agpuyat. Kasla saan nga excited iti panaganak ko. Saan kumamad akas ti panunutam Kanayon mo latan isaksakit ni mama. Saan matakas ta? Mala. Ay ginanakakit din. Tapno sana kumkumpormi ti mapampanunot mo. Ay, darasag tag-igos na nakaturog pa ni baby. Ang mga numakariingkit Ay, kunakon kat anak kariing. Uston da ito adigos. Agbanlawa kon. Amok tong matlaang nga oray dangdanggan ni mama ti panagsangit ni baby. Di na pagan ano nga ubaan. Agmadyong sa laong ti pagragsakan day ta katugang. Eddie, adda baklaan nakasaok ang mga awir kini baby. Kayat ko ngamin man ng tagtrabaho. Sana bale, tanalaing kanumat nga agaw awir day chay. Adun ti inaw awir na. Sikat ti makam mo. No kaya't mo ti agtrabaho, o di sige. Ni mama ko matipagaw awiran ka. Ngam amok asaan na kayat. Awan waya na amakimadyong. Ken amok nga awan amor na iti anak na. Anya ka di man hindi tang ibagbagam may papankin ni mama. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Isakit mo latta ni mamam. Uray agdadata amakitkitam ti madi nga aramid na. Anya nga roti kayat mga aramidak, Lorraine. Uray anya ti mapaspasamak. Inakpay laing dayjay. Wan, ngam saan mo ka di akabailan at tubngaran ti madi nga aramid na. Tunggal agdawat iti kwarta, itad kalatta nga itad. Uray amom apagmadyong na. Kaano tanto ngay amakabalay no kastalaang? Anya pay lang ti kurang aya, Lorraine. At damat to'y balay apag nanaidan ta. Saan pa'y lakadi nga umdas da ito'y kan ka? Kayat ko ti lumasin, Eddie. Jak maanusan ni mamam. Pues, sursuruam ti makisama, ta makipagnanaid kakit nga rod. Amumat nga tanter aramidam, takunamot amanon ti inaw awir mo nga ubing. Un manang. Anak mo't laang dangiti kakabsat ko, ti inaw-awir ko. Nasaya at nga rod no kasta. No adda problemam iti katugangat, awagan naklaang. Ken no sumanao, saan mon apanpansinan. No problem, manang. Amok mo't kit din ti ugali ti katugangam. Don't worry, kabaalak asalaan. Basta ti anak ko ti ipangpangro na ma. Uray saan mon ang maaramid ti daddo maatrabaho dito'y balay. Ti importante, mabantayam ni baby.
Kumusta kayong kininanang, tatang? Ayos kami laeng, anak ko. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta mo ti apo ko, May? Nasaya at kami latta, tatang. Kano nga ipasyar mo dito iti apo ko, May? Aguray pa'y atatang. Dumakdakkel pa'y sakto'y biyahe. Ket, kumusta mo ti katugangam? Kalaam ka di mo't laeng. Ay natatang, basit laangan ti pasensyakan ko na. Kanayon ngamin nga isakit ni Eddie. Saan na akabailan at ubngaran ti inana. Gagangay day anak ko. Ti may bagag. Anusam, salaam ti katugangam. Agan ano sak tatang, aging gaama ka ano sak. Ngam numauma akton, hay, jakla amon. Amom kadimanang. Itay napanak gimatang iti shampoo dita store. Si kamot nanti pagchisismisan dagiti kaaroba at chismusa. An? Anya ti bagbagada may papan kanya. Ay na, ti katugangam tinangiwarwaras iti saan anasaya at adamag. Imot ka kano. Ti kano kayat mo, bukudam ti sweldo ti anak na. Sipud kano imay ka dito'y balayda. Ay, saanan kano ang makaigam iti kwarta? Naagom ka kano. Anya? Mama, apay nga ibabaindak kadagiti kaaruba. Apay nga ibagbagayo nga imutak. Anya pay lang tibirukin nyo. Magatang mat amin akasapulan diti unag ti balay. Apay nga ibagbagayo pay lang nga imutak. Bastos ka, anay kamkamang. Kastakit din ti panagsasaom kanyak. Sikapay lang tinakaramid kanyak iti kastoy. Gaputa saan anasaya at aramidan nyo, mama. Rupat kwarta kayo. Bastos ka talaga. Sikatimang patay kanyak. Anya ti mapasasamak nito'y? Diyak makangas. Iban na iti hospital. Eddie! Kat, kumusta ni mama? Nasayatan ti kasasad na. Anya ka matin, Lorraine? Di mo la ka di mapasensyaan ni mama. Napunuhan ako ni Eddie. Iso ak kinumprontar ko. Dadaulan nakmat kadagiti karuba. Di mo la binaybayanan. Masapol pa'y la makiapa ka kinkwana. Ala, tangay ni mama akanayon ti saksakit mo. Dua kayon nga kabalay. Diyakon maanusan ti ugali tinang. Iso apumanaw kaming iti anak ta. Anya? Ala, tulungan na kong agimpake. Tawan pa'y ni Eddie. Diyak kaya't amakita na ti ipapanaw mi. Ala, manang, sigurado ka iti desisyon mo. Wanhedin, nauma ako. Ala, agan-anad kayo nga rod ka ni baby iti panagbiyahe yo. Numabalin ka doan na ngagbiyahe. Saan abali? Nayunak ti itad ko asweldom. Ay, okay lang kanyak. Uray saan mo anayunan ti sweldo. Basta si katimang plete kanyak. Agyaman nakiti kinasingpot mo kanya, Kidan. Ay na, nagpo daw matanda ito'y apo ko, May. Ay, Nagpintas nga ubeng. Nan, sak mamutimang saklot. ay aguray ka pa'y mat, Ay nananang tatang, saan nyo apaginagawan ani baby? Kasano? Di mat ipasublat to'y inam. Ay na, imbagpay kada kayo. Tamakitak ti gagaryo iti anak ko. Ngam ti katuganga, jak na puutan asinaklot na ti apo ko na. Ay, nalabos mat jay katugangam. Ang nasaysaya atan ang lumiklik ka. Ay, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ijay katugangam. Kat sikat ti mapabasol. Iso nga rod apimanawa ko nanang. Apay ngimawag ka. Anya ti bagang. Di ka di papanaw mo ti among asolusyon da iti problema ta. Nauma akon, Eddie. Agsenatan. Total, ti inam tinapatpatagkan ka. Narigatan no ipilit ko pailaang ti bagik di tabalayo. Amangan no adda mapasamak iti inam, siya pa'y ti mapabasol. Saan kumamatakas ta, Lorraine? Urnusan ta kumada ito eh. Agsubli aktukan ka, no kabailan na kon nga ilaban iti inam. Saan kat ajay kanayon asyak ti ang paspasensya, nga uray saan asyak ti basbasol. Ita,
Adda akon dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Imbatik ti anak ko kadagiti naganak ko. Naragsakak ita itibiyag ko. Awanen ti paka-estresak, ken maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. Tuy pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine, iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo nga ipilit ti bagi tayo nga agyan iti may sa lugar, apuro stress ti ipaay na. Andaan tayo iti husto a panagpampanunot a mga miris, no anya ti pagsayaatan tayo. Tinapateg, awan ti dakes nga aramiden tayo. Ala, idawdawat ko asapay la ko ma, tamaurnos tumatlaeng ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lorraine, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan ha Lucas, manipod Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nairurumenak iti panagriknak. Isut gapuna atim mangkenen ti pusok. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lucas, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kayo matan manong? Pinagpasturan nyo matan iti kalding tinagmulaak. Pasensya ka na din ko. Nakabulos mat gayam jay kalding nga inwayway ni Ethan. Sana bale, agtubo pa'y mat dagiti kamote makinan na. Ngam maitantan ti panagbagasda no kasta. No asino pa'y tawan may tultulong na, isupay mo't timang perwisyo. Ulitak ti akid daw iti pasensya, nanang. Kan saan kayo amadanagan? At dantulat ta ka ti mabiro kak at trabaho. May kan kayong tumutlang iti igatang yu iti agas yo. Day talangan tinamnamaam, no adda mangayap kan kang agkarpintiraw. Kat anya ngay nga rod, nanang. Awan mat tinalawa at talunin tayo adaga. Sa anak mat akas kini Julian, anak kaadal. Isong adda trabaho na. Kat, day ta ti makagapong apalan nak. Kat dadaalan yu matan dagiti mulak. Saan nga rod anay igagara, ading ko? Unay mo ti panagsasaw ni nanang mo, kanti kabsat mo kan kalakay. Kasla saan da kaakap-kapin ano. Iso nga rod ana sakit tinakam ko. Gamawan mat nga rod maaramidak. Nagrigat mo't nga mintibiyag tayo. Iso nga awan ti maitad ko kininanang akwarta. Ala, agan anos kalakay. Barang adan to mangayab kan kang agtrabaho. Day tati kanayon ko nga ikarkararag bakat. Jay adda ko mamot mangayab kanyak iti diretso at trabaho. Tapno makaginawa tayo mat basit. Ading, ipagod mo kumamot dagiti manok mo. Ibusan damat dagiti dawat ipagay ko. Saan ka man nga agin bubos, manong? Tasyak ti makatultulong kaninanang. Kasano nga ibagam nga ipagod ko? Kasano da nga rod ang makasapol iti kananda no nakapagod da? Kat ikam ida iti kananda Agmalmalam nga addaak iti trabahok. Asino nga iti baunak amang pakan? Idinto tasika, awan mo ti aramidam dito'y balay. Oh, di bantayam nga agmalmalam dagiti bagay mo. Tapno saan akanan dagiti manok ko? Makipagpakaasyak ko mano mabalin. Ay ngamno di mo kayat, bayam harudan. Tapno saan nga iso ti pagapaan tamanen. Nagapuan bakit? Napanak nagbirok iti pagtrabaho ak iti ili, lakay. Agtrabaho ka? Wen, kat adda na birokak. Sana bali, tadakkel mo to ni Ethan. Sa bagay. Kat, kaano ka nga rod amang rugingay? Inton bigatan Nasayat mat nga rod.
Isupay ti mabirukam. Nasayata si Mangpet kan bakit? At na nagayab kanya ng trabaho. Dakkala project da ito'y. Iso nalaeng tay Jay San Fernando. Kat ano sa mun alakay. Wen, ijay kami barak sa maturog. Sabado, wano Domingon to into makawidak. Imbag mo tadan trabaho. Tapno matulungam tumatiinan. Tapno saan da ka tagtagibas sitan. Manong! Umay ka man dito eh. Ni mathulyan day chay. Apay nga ta. Mabit lang inak man kitaan. Apay ka di hulyan ading ko. Mapukpukaw ti duldulin ko a kwarta. Ah. Awan sa bali nga imunag dito'y balay. No saan ati anak mo? Umay makibuy-buya iti TV. Ano? Ethan, ada ka di inalam a kwarta? Nanang, bagak matan. Awan ti inalalak. Sana siya tinangala. Gapo iti kinarigat ti Biagyo. Iba unyon ti anak yung agtakaw. Uray marigrigat kami laing nanang. Saan kami ngagtatakaw? Saan nyo apagbalinan ngagtatakaw ti apo ko yo? Takadaraan nyo dahi tapabasulen nyo ngagtatakaw. Awanan kay ti mudo nga inanak. Bugbog kawan na kidain. Nanang, pinumpadak. Ala, nanang. Husto daytan. Tamangan nuan niya pa'y ti mapasama kada kayo. Tandaanan nyo, makapadakas kada kayo ti agungat. Kat si kamot manong. No agdadakas ang mapasama ka ni nanang. Basol mo. Sikat ti mang patay kanyak. Kat tapno awanan ti problema. Pumanaw kay ti sularkaw. Saan kayo akasapulan? Sige, pumanaw kami. Total, saan matlaang nga anak ti trato yo kanyak? Katlipaten dakmatan nga anak, manipod ita. Ngam Lucas. Umay kayon, agawid tayon. Agpudno ka anak ko. Nagtakaw ka kadi ha? Nanang, saan ko ang marami dayta? Awan tinagtakaw ko. Diyak pa'y napadasan tinagtakaw. Jackpot siya na maaramid ti anak tati agtakaw. Nasaysayatan na pumanaw tayon. Ala, mapan mo kasaritan ni nanang mo. Agkid daw ka iti uray basit lang asular. Ang mabalin tayo apang ialisan dito'y balay tayo. Bagbaga kung to'y balay tayo. Ialis tayon. Kailalamat na ito eh. Pakakitaam idinapigsapay ti birok mo. Nuamukla ko maapapanawan na tayo matlaang ni nanang. Saan ko man adito iti nang ipatakdarak iti balay? Sige, tamapan ko ka sa uninanang. Patsak nga umanugot day jay. Pasensya kayo nanang ha. Idardaras ko ti agaramid iti uray kalapaw payla nga pag naidan mi. Sakbay ang mapanak ag trabaho. Talagang aming ngawan asi ti inakanyak. Ay, ayos laeng, Barok. Ado pa'y ti kayo di tasirok ti balay. Uray alaeng mo, no kasapulam. Ay, alaman nga rod nanang. Imbag kayo pa'y. Tamaasi kayo kada kami. Ngamok matirigat, Barok. Kasta kami mat itinay di asawag. Narigat mo ti panagbiag mi. Ken, anak ko ti asawam. Iso atulungan kayo, ah? Di kay madanagan nanang. Numalpas ko lakit dito ipatpatakder ko akalapaw mi. At daagur uray at trabaho. Matulungan kayon tumet. Sa anak ba't ngagdaw-daw at iti supapa, Barok? Makitak lakit di anagin awat ibiyagyaw. Naragsak ako. Nalpas matlaang ti kalapaw tayo bakit? Agpakada akon. Mapana kon iti pagtrabahwak. Agan nagkalakay. Anadam ti bagim, ha? Uray si kamet Saan ka unay nga agpakpakarabi iti trabahom? Narigatan. Katag may saka nga agawid. Adayo pa'y matipagnaam. Awan mo tinaluko at tao dito'y lugar tayo, lakay. Sa bagay, ang awan kastay agan annad. Lakay, medyo dakalan tinaurnong ko. Kasano kat duatamat nga agtrab-trabaho. Amangan no kayat ngun apadakalan to'y kalapaw ta. Jak pa'y masango. Mabayag pa'y amalpas ti trabaho mi. Urnungam latan dagit itad ko akwarta. Padakkalan tanto ti kalapaw ta.
Inton malpas na ito'y trabaho mi. Ayun gayam, birthday ni nanang inton umay alawas. Agawid kanto Kasta ka di. Apag iso nga rod. Saan mo nga ilaklako jay may sa atarakan ta ababoy Parjenta inton birthday ni nanang mo. Anya? Partsem jay tarakanta? Katuan ado mati ka aruba. Ayabam to amin ida. Panagyaman ko kininanang mo day jay. Kan kastamot ten akayat ko nga iparabor ti basit masapsapulak. Tabareng dakdakkel to ti supapak na. Alaman laangan, no iso ti pakaragsakam, lakay. Dahitoy, ti pa-birthday kada kayo, nanang. Kas panagyaman kumeten kadagiti amin atulong yo kada kami. Ay na, sobra-sobra mo dayto, ibarog. Ay, maragsa ka na. Gaputa, itala ang mapadasak ti aghanda. Iti kastoy kabungga. Agyaman una, ibarog. Awanan yaman na, nanang. Ne, adagsang pat abisita. Nakayon timang sabat kada kwada. Ibagayo ang mga damatan. Ay, wan barog. Sige, panawan kayo pa'y ditaw. Lakay. Nalipatak mo tan abinagaan ni nanang mo. Adan sa amin dito'y dagiti kaaruba da. Malaksid iti kabsat mo ko ni nana. Awan bibiyang kon kadakwada. Jakmat imbaga nga imbitar mida. Wan angam, kasla nagmadimot. Amuda nagparti ka. Ngam saan mo nga inayaban ida? Saan ka di pinapanaw da tayo? Saan mo ka din amalagip daytan? Lipatan mo day jay lakay. Di napatag, napintasan ti kasasaad ta. Makaamiris ng tulat ta akam mali ti inaramid da. Saan? Jak to malipatan ti inaramid da kanyak. Kasla imbelang da kun iti kasjay nga inaramid da. Tatang, nasabat ko itay ni Apong Lydia. Kat, anya manan ti imbagbaganakin ka. Saan na nga imbaga, nga damanin na pukaw a kwartada, kat pabasulan da ka manan. Saan, tatang? Dinamag na. Nuag pa'y sa birthday ni Apong Winang idikalman. Kat, anya ti imbagam. Wan, kunak Dinamag na pa'y. No si kati nagpaparti iti baboy. Anya ti imbagam. Wan, kunak manan na. Kat, anya ita. Siguro, umapal ita dayjay. Iso kuma, tinaipartyan iti baboy. No saan na tayo apinapanaw. Amuyo ka di tatang. Nagsingpot itay nakisaw kanyak. Saan na nakaslay di? Aka na yun nakabugbugtakan. Talaga akas ti ugali tinalaing a tao. No adda kayat da. Simangpat kagaya man bakit? Andyan ay dagita. Prutas, kan agluto akman iti bulalo. Nabayag namin asaan tayo ang nagsida iti bulalo. Kastaya, mayat Ne, talumot asupot dagito'y prutas. Wen lakay, kukwa tayo day tamaysa. Kukwa mo't ni nanang day tamaysa asupot. Ken, itad kumot ka ni nanang mo day tamaysa. Napananaya di anak mo, ta ibaon ko amang ipan ka dagita a prutas. Asino tinagko na nga ikam dagiti at tao? Ninanang mula ang ti ikam. Lucas, saan ka matan nga agkurkurang? Saan mo kumamot nga imutan ti bukod mo nga ina? Katsyak nga anak da. Anya ti inaramid na kanya kiti. Nasayat ka di ti inaramid na? Nalaka ka mo't na makalipat? Baybay-am ka din. Pakitaamlat na iti nasayaat. Taagbabawin tumutla ang iti inaramid na ken ka. Basta, nasakit pa ila ang tinakam ko kadakwada. Anya adakas nga angin tinang iturungkan ka dito'y Julian. Kuang amin manong. Nagrikapan ti kumpanya pagtrabawak. Kat anya ita? Maditirik na ni nanang. Saan ko ngamin na maikat gatangan iti maintenance na. Umasinaga kumakan ka. Tas ikapay lang ti gumatang iti agas na. Kan lumabalin. Ipanta ko maiti doktor. At damat lagay masapol yung kanyak. Idi, naglalastog kayo akaslawan kasapulan yung kanyak. Pinapanaw dak, akasla sa anak akamang ti pamilya. Manong, pakawanan na kami kuma. Lipatan tayo kuman tinapalabas. Ipagpagapumla kumakan ni nanang. Kaya't ko pa'y nga agbyag ni nanang itinapaot. Pasensyakan.
Awan maitulong ko kada kayo. Sika ti paborito ni nanang nga anak. Isu akargom ni nanang. Sige nga rod, Manong. Agpatuloy ako na. Kat pasensya ka na no nadisturbo ka. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Lucas. Saan akas na ti ugali ti sigod a Lucas an amamok? Punasam ko matigura iti barukong mo. Sakbay amala daw ti amin. Tsaka mo, nga maging gaita, saan mapukaw iti lagip ko ti panangirurumunda kanyak idi? Iso nga agibalbales ka. Sika ti addaan ita. Kat awananda. Saan mo kumamot atuladan ti naramidakan ka idi? Tano aramidam dayta. Awan matlaangan ti nagdudumaan nyo. Danggan na kumamot nga asawam. Agbabawi kan tumutlaang no adadakas ang mapasamak iti inam. Sige. Ipagpagapukan kang asawak. Aramidag ti pagayatam. Gapot ay ayatan ka. Jak kayat ngagsakit tinakam mo kanyak. Ne, Manong, si Maruno kamat. Irubuat mo ni nanang, tay pantay di ospital. Agyaman ak, Manong. Kung akon kat, addaan ka itinasaya at panagpuspuso. Ti asawak ti pagyamanam. Gapot ay suti ng pilit kanyak. Uray pay, gapot ay may ka. Kaya't asawan day ta, napatag ninanang kan ka. Ita, nasaya at ang titrato da kanyak, Mr. Lonely. Simaya at matan ti kasasaad ti inak. Kat ita, naikat matan ti gura iti barukong ko. Gapo iti agtultuloy apan ang bagbaga kanyak ti asawak. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lucas. Agyaman ak pagayam Lucas iti daytoy apakasaritaam. Nagasat ka iti asawam. Gapo taam muna ka nga isuro iti nasayaat. Kasta ti rumbang iti agasawa. Agtinulong, agbinagbaga, ken agpinnalagip no addat makalipat. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lucas, manipod Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Luisa, manipod probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat, apay drama ti pakasaritaak iti bihag, barang makaipaay iti liwliwa, kadag iti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagpintas ka matan iti day taasuot mo anak ko. Adda ka di atindara mapaskan. Inawis na kami ti may sa akatrabahoak, tatang. Ag-blowout ka no, ta birthday na. Katmangan kami ti may sa restaurant. Imbag man. Asino akatrabahwam? Ni Jordan, tatang. Saan ka di anasingad kayo iti tunggal maysa? Kunakpay ket di boyfriend mo ide. Jakman amoy ti daydi a tao. Saan mat nga agaram? Ngam close kanyak. Dagiti amin a babae a katrabahwak. Siyak mati kay kayat na ngas asitgan. Amangan mayt no mabain laeng nga agaram. Siguro Ngam no arman nak, ay sungbatak adagos. Kayat mo asawin. Kursunada mayt? Jak ilibak, tatang. Ngam agayatak matkan kwa na. Nagbayag ka.
Itay pa'y lang nor-urayan ka. Anyat orasan. Ang mga numala daw ta. Nakababain mat no datalaang ti urayan da. Pasensyakan. Ngam nagsarsarita kami ngamin ka ni tata. Ang mga nugumura kan ka ti Prince Charming mo numala daw ka. Ay, Prince Charming ay bagbagam mo. Day tamot ngamin ti manmadlaw ko. Kursunada na ka ni Jordan. Saan mat nga agar-aram kanya Mas dawak nga rod. Apay ako nam asaan nga agar-aram. Kat madlaw mat ako kursunada na ka. No sumangpet iti bigat. Si kaadagos ti birukan na. Ang mga no narwam akas giant ti aramidon na. Ay na patyan na gayam. Agayat kan ka ni Jordan. Happy birthday, Jordan. Ate, ti regalo para kan ka. Sika talaga. Nagtaktak ka pa'y laeng. Ang magyaman ako na Mala, agtugaw ka dito yabay ko. Agyaman, hak? Kunak no naladaw kami. Apag husto lang ti sang petiyo. Orayan mi ti orders mi. Amangan no adda kayat mo nga inayon. Okay lang. No anya ti in-order yo. Huston tayo chay. Okay, baka mo ka. Ngam no adda sa bali akayat mo. Ibagam laeng. Happy birthday pa rin. Gawid kami. Agyaman akmet kada kayo. Agananat kayo ti panagawid yo. Muna kami. Luisa, itulod ka ni Jabalaya. Saanan? Kabailak mo ti agawid nga agmaymaysa. Kababain mat kan ka. Di ka nagkadkad. Ada extra helmet ko. Iso nga yangkas ka ni ti motor ko. Si kaman laangan ti makaam mo? Kasta ti kayat ko. Umanugot ka. Tapno sa anak agumuraken ka. Anya? Gayam, nakitam ka din di kabarbaro akatrabahuan tayo? Saan pa'y mat? Apay aya? Napintas si ka. Kan kabagyan ka no ti manager tayo. Kasta? Tsaklaan mo agpaiso. Ang kasta mo ti bagbagada. Sapay la ko mga rod na singpat. Narigat nga min no sip-sip. Ay, kastamot nga rin ti pampanunuta. Sa bagay, awan mat kit di pagdanagan tayo. Tar-aramidin tayo, matitrabaho tayo. Wana, dayta ti importante. Oh, Luisa, lunch breakin. Gusto na itan. Intag lunch. Sika talaga. Apay akanayon asyak ti ayabam akakuyog mo nga ag-lunch. Ada ka didakas na. Sigod ba't nga awan reklamo no awisan ka? Apay nga ita kat agreklamo ka matan. Ilagpas ko pa'y ngamin ti ar-aramida. Gusto na itan ko nakmet. Ay, di nagbuyo na kasta Diyak kaya't tinatangkan ti ulo na May kakit din. Ay, sige man langan. Ay, talagang awan maaramida kan ka. Diyak ngarod kaya't amabisinan ka. Sumardeng ka man. Saan mo akayat ti mabisinan? Iso amang pilit ka iti kaduam amangan. Makamu ka. No dahi tati kayat mo apanunutan. Ngam no saan ka asumurot kanyak? Saan ka matlang asardengan? Wanan. Amok asaan ka amakapangan no saan nakakasango. Amo matlagayam. Isungarod nga inayaban ka. Mala, mabantang arodan. Hi! Siyak gayam ni Amara. Kabarbaro akatrabahuan nyo. Mabaling ka diti makigidan nga ag-lunch kada kayo. Awan. Sige, makigiddan kan kada kami. Siya gayam ni Loisa, kat isumat ni Jordan. Okay, mapantay nga rodan. Nasaya at tadakan anak ko. Umulag ka. Ada agur-uray abisitam. Asino? Di kinaubingam. Nagawi din manipod abroad. Adaytan. Nulan, adan ni Luisa. Sige agsarsarita kayo pa'y laeng. Taituloy ko ti aramidak ijay kusina. Sige lang tata, agyaman na ka. Kaano pa iti sangpat mo? Idi kalman laeng. Kumusta kan? Okay aklaan mat. Ada pa'y lang iti sigod apagtrabaho ha. Katsika, kumusta kan? Okay aklang mat. Kaano ti panagsublim? Sikamat. Kasangsangpat ko pa'y laang.
Ti panagsubli kon ti damdamaga. Dakas ka di? Saan, met? Ngam, saan ako ngagsubli? Taapay. Agpatakderak laangan iti negosok titoy. Oh, nasayaat no kasta. Kwagayam. Mabalin ka di nga awisan kang agpasyarin ton bigat. Domingo mat. Katuan Sa bagay, mailiwak matankan ka. Manon atawan asaan ta nagkita. Among anak, panagkunakit agkurso na dakan kaninulan. Pagkunaan nyo tatang. Saan nga agdadaal iti oras nga umay mang sarongkar kan ka? No saan nga interesado kan ka? Siyempre, kaubingak. Ang mga nugayim lang, pati pangibilibilangan na kanya. Apay nga rod nga inawis na ka nga agpasyar. Agpasyar laong mo't. Asino nga iti kay kayat mau? Ni Nulan, wanaw ni Durdan. No da kayo ti damagag tatang. Asino ti kayat siya para kanyak? Ay kit, ni Nulan Tamo ka unti ugali na. Ngam saan mo't nga agar-aram kanyak, tatang. Hala, orderam amin na kayat mong orderen. Santa kay KB ita. Siya tiyagbayad. Malagip mo pa'y gayam tinapalabas. Idi agad adlal tapay laang. Kan agpada ta a working student. Wen, narigat ti panagbiag idi. Italaan mat, ang makaramanda tao iti na imas amasiga. Ngam naragsaklat tamo ti panagbiag tayo idi. Oray bugoong laang ti masida. Sa bagay, agpaiso ti kinunam. Ket, kumusta ang ti love life mo? Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y, si Kangay. Awan pa'y? Nagapo ka iji abroad. Awan ka din na sarakam ijay. Saan a girlfriend ti ginagarak ijay abroad? Kwarta. An-an mo nga di kwartam. No awan mo't girlfriend mo. Adang tulad tamot Apay ngay sika, katawan pa'y boyfriend mo. Nay, anak, damat agbus-busin na iti batog ti balay. Kita man. Ninulan day ta, tatang. Kinuna na nga itulod na iti trabaho kita. Imbaga ka saanan nga magpilit mat. Ay kahit idardaras mo nga rudan at agrubwat. Tapno saan ang mabayagan nga agur-uray. Sana bali tatang. Urayin nakmatlaang day ta. Imbagak mat nga alas 7 nga umay. Namawan pa'y alas 7 at daditan. Hingkang aron pa'y paunagan Umunag day ta no kayat na. Kan bayaan yun ta aguray di tarwar. Asino dyan ang itulod kan ka? Ninolan, kaubingak. Agar-aram kan ka? Ha? Saan? Intulod na ka? Ngamsaan nga agar-aram? Anya ti kayat mo asawan. Imposible nga itulod na ka. No saan ba't nga agar-aram kan ka? Kat, sika? Itultulod na kmat. Ngam saan ka mat nga agar-aram kanyak? Saan ka di? O sige, Jordan. Panawan ka pa'y. Inakon iti lamisaan. Hi! Good morning! Good morning, Mat. Apay nga masidag ka? Ada ka di damagam? Kayat ko laang ti makigayam kan ka. Agyaman no kayat mo ti makigayam kanyak. Kinapudno na. Da kayo kin ni Jordan ti kayat ko apakigayaman. Aywan gayam. Agar-aram ka di kan ni Jordan? Saan? Agayam kami laang. Sigurado ka? Wan, Mat. Saan mat nga agar-aram kanyak? Apay ka di. Awan, nadamag ko laang. Kanayo nang matun ti mangsukon kan mangitulod kanyak, Nolan. Ang mga numataktakan, kababain mat. Bayan na kadilatan. Dagdagasan ka lang, Mat. Tadi isupay ti pagpletem. Agyaman nak ha? Ngam no ada importante apapanam, uray saan na kun asukunan. Saan ka kading agbabain? Nagkaubingan tamat. Isungairwa mo ti bagim. Okay, makaammo ka man laangan. Apay akas to'y tirignak. Masursurunak.
Saan asyak ti inawis ni Jordan ang nag-lunch? Nimot din Amara ti inawis na. Ulbod a lalaki. Kunana idi asaan ang makapangan no saan asyak ti kasango na. Ngam saan matgayam? Suron kon? Saan akong nag-lunch? Naikatan ti ganas ko. Apay, saan ka nag-lunch? Adayon nak, saan nakakasarsarita? Napudot sa ti ulo, ma. Nagapa kayo iti boyfriend mo? Anya ang boyfriend nga ipagbagam? Ang mga no sikat ada girlfriend na. Apay nga rod akasla kagura, nak. Ada ka di basol ko? Apay asaan nakainawis ang lunch? Kunak man no saan ka ama ka pa nga no saan asyak ti kasangom. Sorry Kunak nga minor urayam ti boyfriend mo. Taiso ti kasangom amangan. Mamin ano ka di nga ibagakan ka asaan ko a boyfriend ni Nolan? Okay. Gusto nga rodan. Umaykan, takaduan ka nga lunch. Saan yun? Naikatan ti ganas ko. Saan kumamatakas ta? Agsakit ka no saan ka amangan. Anya ko matibibiyang mo kanyak, ha? Kaya't mo amamuan? Ibagaking ka, into nagretera tayo. Ibagam iti mang sukon kan ka, asaan na kan asukunin. Tasyak ti mang itulod kan ka. Apay nga tangag nervyusak matan iti inbaga ni Jordan. Amok iti bagik nga agayatak ka ni Jordan. Ngamjak lang amin maoray ngagdaton kanyak. Jak amo no anyamot ti marikrik na para kanyak. Anya nga tati ibaga na inton madamdama. Tinasayaat. I-text ko ni Nolan. Tapno saan ang mailawan amang sukon kanya. Ita, tadatan dito yung restaurant. Mangan kan. Gaputa dya kaya't ngagsakit ka. Anya ko matibibiyang mo no agsakitak. Anya ka ka di. Siyempre, napatag ka kanya. Katjak kaya't ngagsakit ka. Sino tinapatpatigkan ka? Ni Amara? Wano siya? Siyempre, sika. Apay, agselselos ka ken kane? Ada ka di karbungak ng agselos. Adda, Diyak amo ti bagbagam. ibagak man lang ang tipod no amarikrik-nak. Nabayagan nga gayataken ka. Nga madabuting ko amang ipod no iti marikrik-nak. Taapay. Di anya aga po. 5 na taon tinapalabas. Adda nagbali na best friend ko. Nasingit kami ti tunggal maysa. Nga midimpod ti marikrik-nak. Di tanan ang rugi nga inadaywan nak. Mabuti nga mga nu'y sumat ti aramidam kanyak. Ngamit inturturad ko nga imbaga. Gapota jak kayat amaagaw na katiki na ubingam. Naamamla ko mama ti marikrik-nak para kan ka, Jordan. Amokon. Nadlaw ko itay lang. Nagselos ka kini Amara. Saan ka di? Saan kan ama kapaglibak? Ngam kayat ko latamang ngagankan ka. Ay ayatin nakadimat, Loisa. Owen, Jordan, ay ayatan ka man. Nagkasar kami nga rod kini Jordan, Mr. Lonely. Katita, addan talo nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Loisa. Loisa pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket timakonak, ituloy yo ti aginayat, iti asawam. Iti kasta, kanayon anaragsak ti binukelyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingay di tinaga na Loisa at taga-probinsya ti Apayao. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika
Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.